Maya Tatarca жазылып тұр, өзің оқыма. Orus bilen bir düzen ayvaltan ana жүрді çöyle. Maşına ekşidege baltat istep oğam. Nafsiyak sulu çalı olağım da. Şüregim Kırgız dep soğat dedi. Kirgiz dep soğsa gerek bunu bu. Çakşat rastar mı? Seyrik Bey. Konser çakıp atağı. Çakpay atağı. Çakpasayım oturasınlardan bilet alıp girip oradan kayak varma kalan. Mayram. Geçe şu zalda lapavusты qarab, жаш өткенде ақсақал апаларымыз отырады да. Апа қаншадасыз? 71, а? Құдай өмір берсін, 71 жаш. Сізді қарап отырып үшін апам есіме түсіп кетті да. Жылда шыл 8 мартта барып құттықтап келеді. 7 март күні концертім бүтсе, түні менен кетеді. Konsertleme gelip oturatular. Şunday жерде. Ақсақал отырасыз ғой, шыр. Апамның ордылы. Gelip, konsertке gelip, el менен қошо күліп, қошо жырғап, ар бір кіріп шыққан сайын батасын беріп, отыратылар. Bir жыл болды, көз өтіп кетті. Шыл, ар бір konsertмен кейін, gün baramı, tün baramı, түнгі saat 3'ke varsam dağı, uqtavastan varatağını açıp koyup, zabordun sırtında, yoldun boyunda gütü oturatılar. Түнгі saat 3'te varsam dağı. Түнгі saat 3'te varsam, tosup alıp, boynuma kuşaktap, öp, büyük alıp girip, konsertini bütürüp aldığımı balam. Bürödön jaman söz, katı söz uğup kalmadın mı dep, büyük alıp girip mağa degen tamağın koyup aldım mı. Yine de şu ısıgırak cesin deyse gerek ko, yoluğuna uğrap koydular. Tamağımı yedirip, dizesine başımı koyup, çarşıma sıla uğratıp koydular. Hazır 8 Mart benim kutluktayın desem, yok. Hazır emi gün barambı, tün barambı. Hazır tünü saat 3'te emes, gündüzü saat 3'te varsam dağı baratacağız. Korotolu bir tuğan, korotolu nevreler, men için üydün aldı boş görmedi. Sebep, men barganda şul erketayım geldi. Gökürek küçüğüm geldi dep, boynuman kucaqlap tosып algan adam yok. Hazır men şu sizlerge bir çıkarmаны tartılaylı dep turabız. Apa Zaynaqov degen agayыбыздын eң akırkı çıkarması eken Rahmat uşul kişinin eң akırkı çıkarması şul oğurup жүрgöndө Rahman agayыбызга ırdap bergen ekenine hazır oşolordu sizlerge tartılasın. Emnegedir uşulurdu men özüm surulur boyunca ırdap ber dep çakırdım bul inibizdi. Sözü Taşmiyaşev atabızdıkı Badam Gülü degen çıkarma eken. Emnegedir men uşulurdu uqqanda şul apamның kolundan jetelep жүрgөн, ошол менен кошо ээрчип жүргөндөрдү эсиме салып алам. Ошон үчүн мен алдыңыздарга Раушан энебизди чакырып коеюн, ошол чыгарманы тартуулап коюшун. Мени суроо боюнча кол чакырыңыздар. Рахмат. Рахмат сиздерге. Ошон үчүн урматтуу залда отурган айымдар, эжекелер, апалар, мындан ары мен ушул залда отурган ар бир аял затын барыңыздарды мен өзімдің апамдай көрейін. Маңа апа болыңыздар, өміріңіздер ұзын болсын. Рахмат сіздерге. Жашыл қырда жаздың күні нұр жаған, Бадам гүлі жолы қоқшойд бір байлан. Аны тиктеп апам түшөт эсиме, жүрөк
sızda bey Köngül çögü toy sumsaya Жытын искеп қарап тұрдым жазды мен Жаным апам жашомдогу жаз элең Эр тойгонуп бадам гүлүн көрсөтүп Сүйүнчүлүп сүйүнчүлүп ой жаз мени Карагаттай мөлтүрөгөн булакта Кырды көздөй жөнөм бадан гүл ачкан Жалгыз таман жолдон издейм изиңди Жаз келгенден мен эрчитип ой бир баскан Жалгыз аяк жолдон издейм изиңди Жаз келгенден мен эрчитип ой бир баскан Мен эрчитип ой бир баскан Ravshan Mamunov. Rahmat Ravshan, rahmat. Ne oldu Cem? Neyle olgansın? Uruşup kettiңер mi? Ya. Sen hile tutpaysın mı? Uruşmadın o benice. Esinizlerge düşüp ketti de apаңыздар ha. Apаңыздығына барғанда gel kızım dep tosып alıp şu uzatып atqanda ene bayquşul avtobusga çıkıp atqanda avtobusdan suran ağlıyor. 2 minut toxtat turşup alam dep жүгүрүп кирип bankada ayranın je olsa qaymağın götüre çıkıp nevrelerge alıp arıp berdi ba. Жақсы апаларыбыздын ömrü uzun bolsun. Zaman bak mınake telefon götürüp vallahi iPhone götürüp jüret apalarыбыз ha. Telefon жақсы. Mına biraz настроение düşüp kalıp bir nerdejeleribizden. Arabız akalar общем эле думка кирип келипсиz го siz mine öyle oldu. Bir akabız жаңы жылda көбүрөөк içip alıp bir dakika. Көбүрөөк içip gelip maz bolup gelip үйүндө жатып, эртең менен туруп alıp ayalına aytatmış. Ya ayalım bizdin үйдүн ээси бар экен дейтmiş, o жиндине карап кой. Биздин үйдүн ээси. Рахмат. Анаке. Мага бияка кирип кетип калсаң жаман ителе болом дасым мен. Рахмат эже. Мына алып баскарып алдар. Мас болуп келип ал аялына айтты, биздин үйдүн ээси бар экен. Аял айтты, менин иштей биздин үйдүн ээси сен да десе, жок менден башка домой бар экен деп. Кантип билдиң десе, кечинде мас болуп келип, туалетке кирейин деп, туалеттин эшигин ачсам, светти жандырып коет, жапсам өчүрүп коет, ачсам жандырып коет, жапсам өчүрүп коет десе, аялы өлөлүң отурайын алкаш. Холодильникке сен сийдиңби дейкмиш. Oşanın için içkende etes холодильниктен alısırak bolgula. Tekçe pekçeden alıp içsengerdele bola öğren. Niye bize etme холодильник? Apalarımızın telefonga tartıp da hocam ha? Masa kılıp. Alıp arıp kuyuğunuzga görgözüp koyun. Oyunun oturayın холодильниктен alısı bol da görmürük. Onu gördün mü?
Telefon götürüş bizge jaman kıyın da, şol artistlerge, çağırmacıl adamlara kıyın. Ayrıca şu men kıynalamda telefon götürgende. Şu joldan nomerini soraşat, nomerini verip koy. Berip koysan tarnat. Berip koysan al gümbü, tümbü özü kalagan vakta çalat kolatan. Ötkende büre çaltır, tünkü saat 3'te. Tünkü saat 3'te gündüzkü de uçuraşat. Assalamu alaikum deydi. Assalamu alaikum. Niye kılıp otasın deydi. Tünü saat 3'te miniş kılasak ha. Ne kılas 3'te? Uktayız mı? Uktaysın da. No? Niye de şimdi böyle cinim gelip maşinemi cuğu atam dedim. Desem gayra cin desin bütünü saat 3'te öde kot gayra. Bayağı günü bir dostum çalıptır. Anızda tünkü saat 4'te çalıp alıp assalamu alaikum. Ya dostum memnuniyette iki kız menen oturdum bile. Seni dostum bulup tutsam bir şey mi yatat? Bunlar aynı güde taytıp koyuşu deydi. Aytpay koysan tarnat da. Anan aynı güde taytasın. İlgari bir afiyet olsun kındap. Aynı güde taytıp versem, ertesi ertemden turup ol, ayağım bana söylenet. Sen aynı kaldın, senin molda okutuş gerek olup kaltır. Niye desem? Tünkü saat 4'te turup ol, aynı güde taytıp otasın deydi. Dediler ayağım ayt, bana bıltıyı unçup kaçaktı örbey, anekdot tuqqandan kol çağıp koysun dedim bana şeyden. Tamaşa hızlı olan tavız gelingizler.